Icyiciro cya mbere cyo kugurisha amatike y'igikombe cy'isi cya 2026 cyagaragaje ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA riri kwishyuza ibihumbi 10,900 by'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyoni 16 z'amanyarwanda ku itike yo kureba umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Iki ni cyo giciro gihanitse kizishyurwa n'umufana w'umupira w'amaguru kugira ngo abashe kwinjira muri stade. Mu gitabo cyo kwakira irushanwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique byari byagaragaje ko igiciro cyo hejuru cyo kureba igikombe cy'isi kizaba ari 1,550 by'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyoni 2,200 by'amanyarwanda. Kuva ubwo hashyirwaga hanze amatike yagurishijwe mu bihugu bitandukanye mu Kuboza, itike yari ihenze cyane yaguraga ibihumbi 8,680 by'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyoni 12,600 by'amanyarwanda. Ibiciro byongeye kujya hejuru ubwo hashyirwagaho icyiciro cya nyuma cyo kugurisha amatike. Amatike y'igikombe cy'isi giheruka kubera muri Qatar ejo bundi mu mwaka w'ibihumbi 2022, itike yaguraga amadolari 1,604, ni ukuvuga asaga miliyoni 2,300 z'amanyarwanda. Ugereranyije uko amatike yashyizwe ku isoko muri uyu mwaka, urabona ko hari izamuka ringana na 38%. Mu cyiciro cya kabiri cy'amatike, ayaguraga ibihumbi 5,575 by'amadolari, ubu ngubu yageze ku bihumbi 7,380 by'amadolari. Ibi ngibi bingana n'izamuka rya 32.78%, naho amatike yaguraga ibihumbi 4,185 by'amadolari, ubu ngubu yageze ku bihumbi 5,785 by'amadolari. Ibi ngibi bikaba bingana n'izamuka rya 38.23%. Aya makuru agiye hanze nyuma y'uko Abanyarwanda ndetse n'isi muri rusange habura amasaha makeya cyane kugira ngo bitegure kureba imikino ikomeye cyane ku isi y'igikombe cy'isi. Ni imikino igiye kubera mu bihugu bitatu: Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique.